iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si Kamagaya, pare ba daw? Ha? Ay, wag. Siya paray. Anya nga iti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha? Imayak, tagreklamo aking kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon kadagiti listaan dagiti tupad. Ha? Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko paray. Tano saan? Agiskandaluwa ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo iti listahan. Masiguradom ka di mo laang, akaraman tinagan ta iti listaan dagiti umawat iti nasao at tupad. Wag, tano saan? Siltokak timoging ni parenteng. Ay, nasayat nga raw, no kasta. Saan na mabalin nga, wan mo maawat ta kwarta. Ay, kanugayam nga iwaras dati kwarta. Diyan pa yamaw. Tinasayat, urayin talangay, no kaanaw. Sige nga raw, tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta, inayon mo tinaganda pari badong kan marituyang. Ay, wunin Tao may da ka agrekla-reklamon. Anya? Ay, nagawan babain da. Amuda mo't para laang ka dagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayati kwarta ama ited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Da. Medyo dakilan Ay sumot lagayam Iso apaginteresan da. Pag interesan da pay laang, idinto ta saan damot amarigatan iti panagbiag da. Ay, win nga rod Adamot bukod da alukan. Dakkel mo ti balay da. Kan, adapay pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman kakadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na kwarog. Saan kagawad? Uray siya, kawan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga rod da tatabadong kanana tuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno amom, may saak mo't kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami mo't kat iti kasasaad no arigawn. Ay kating kaya reklamo akin yang kay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Ay, Gusto kayaw. Isuasaan arumbay nga umapal kayaw. Ammom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marituyang iditupad, kat nasayaat mo ti panagbiag da. Eh, saan ko ida nga inayon apulos? Ngam umayda nga ron agrek-reklamaw. Ay, kat di mo kumalatan in kaskaso ida Amok ano jackpot gan ida? Mapandamanan agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag adjak kayat. Amumeten ang nakababain ti kasjoy. Imayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mi nga ta maawat ti kwarta may. No mabalay, saan da kumamot abay bayagin Sagbay nga iwaras dati kwarta, agtrabaho kayo pay. Anya? Amin kayaw nga adda tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada, iti masakupan ti barangay. Apay masapal. Masapula. Isu nga agsagada kayaw kun ni Marituyang. Tarugyan nyo intun bigat ti agdalaws. Girigawd. Tanasapat ang imay. Rinugyan da adagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pari Badong Ha? Ngay, rinugyan na magaya man din nagdalos dito'y paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nalado kami paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim ka pailaang mat. Darasim. Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Ay, ala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo.
Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't mao, si kalangan ti mapan agdalaws. Anya? Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nga agdalaws. Sa aktumit agaway. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. No kasta nga raw. Dito yak matan sirok ti dakkel akayo nga agilad. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da dayta. Narwamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan kan kapitana. Pangaldaway ka kadwa. Gawin tayo kiday. Gustawn! Unay ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawin tayo kiday. Mabisi na kaun. Kadwa. Mangyag ka no da chip ko arog iti makan. Iso nga urayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging gayton malam. Anya, kunak man nuhap nila, hindi pa nagdilas. Ngarud Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil parang parigat ka tayo ni Parinteng. Sakbay ang maawat tayo, ti kwarta tayo. Ay, kahit anyang ngarud ba daw? ay, manusan to yan. Agawid na kiteng. Nagkunamay sa nga aldaw nga panagdalos, Mike. Nagsubli kamat adagos inteng. Kompleto kadimot laeng dagiti napanagdalos iti kalkalsada tayo. Kino inuray ko pa'y da pari ba dong ngay may sakpay ang nagawid hak. Ay, di mula ket tinulungan kan indauluan dagiti napanagdalos. Ay, masurunak. Iso api manaw kami kanikwarog. Taapay, amasurun ka. Kino agreklamo mo da pari ba dong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsida mo nga imay. Ay, Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay anainayon da ititupad kunadan to ah. ay, day tangarod. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot ngaminan, kapitan. Na, asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti half-day a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badaw. Siyempre, da kayo, kapitan. Iso nga rod a nagbati kami ditoy. Talaga ang loko day taapari Badong ah. Kinapudno na, saan da apulos a nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Na, kastagaya. Imbaw nak dito ni ang galindang. Ngay bagak kada kayo, whole day ti panagtrabaho. Anya, Whole day ti panagdalaws. Saan kat nga half day? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aging kat alas 5 ti malam. aya, may saldaw ka daw. Saan akanaw? Pudnaw tinakuna ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw itilas ti sa nga pulong aldaw. Aya, ay nagadun nga aldaw. No diyo aramiden day ta, diyo mo't maawat ti sa nga pulo aribo apisaos. Agyaman kayo pa ya, tanainayon kayo iti listaan. Anya. At nakadidita ni Parinteng, kankwaraw, dagal. Awan da dito ay tatabadong. At damot sa bali ang napanandang amin. Sige, isurat mo di tanod ba, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain tatabadong. Ken ada ka dito siya, nga aramatin yung agdalaws. Ay, awan na. Bumulot kami. Anya? Kun may saan kami magagdalaws? Ha? O may kami mo lang agpachikta tindans? Ha? Kun agsubli kami mo't lang, tadapapanan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo'y bagbaga kini Parinteng. Sige, tatabadong. Tinapay man ka mainom, Maray. Mabitlaag. Oh, adtoy. Agyaman ak, Mari ah. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang nga agtrabaho kami.
Idinto ta saan mo't akwarta ni pare inting ti alain me. Saan mo't kat a kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen Apay ngamin ana inayon kayo iti tupad. No diyo mat kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya kalaki din na ya. Pobre ka di matikastang ada kutsina, dakkel ti balay na. Ay katswerte kami Narigat yo ay mawatan tayo tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pari badong? Wan, Kapitan, isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sa daumay dito tersina nga agis istambay. Ay, pudno day ta, Kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da noon niya ti aramidag. Masurunak. Ay, Kapitan, di yung ibagbaga nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa'y dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Ni Lando, Kapitan. Ay, Intrabahwak laang kaputa may sa disable. ay, nukasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo tayo attendance ba, parinteng? Ha? Ta ikorit ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyan ka. Ay, agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay, kas na kunakaon. Agawid kayon. Ta, kitaan me. No, talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa'y kanituyan ko paray. Ay, uray! Adaw, dagiti makaibaga, adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man lako ma iti basura. Anya. Di ko nayo siguro. Di da ibaga kanyak tipon na. Dasayaat mo tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna ngamin na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasya talaga? Akas kadagiti daduma dita. Kasano nga men ang maanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan ti nakipordiya iti may sala kumangal daw. Pudno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alaang. Ay, di dala mabae. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pannakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo mampay panunutin dahi ta sugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pannakaabak kaw. Anya. Masapol amapan ka kin ni Kapitan. Agpakpakasi ka. Kasyan na nga ta ni parinteng. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali ti tupad nga agpay kumakadapari badong kan marituyan. Ay, wala. Ta, masursurunak una yun. Dahi taterumbang. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay, day tangarod. Talagang adda ka no dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Kat no saan damat amako na a pobre. Ang karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Ang Kyle, ito ni Tata ba daw? Kaya't na kayo ang makasarita. Anya? Ay, sige. Pastrakam ditoy. Ay, pangasim ka diya pare. Makunamot a pobre kami. Ay, sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Ay, unay kan pare. Awang kwarta may. Iso nga. Ay, anya mo day tanga aramidin nyo nga. Tupad para kadagiti marigrigat. Wano makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawin nyo pa'y laang mait. Agawan nyo ida. Hindi kay lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pa'y laang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. Ay, kwa pare. Kastoy nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Pixman. Dinto maulit da ito yan pare. Sige, suri mat kada kayo kan ni Marituyang. Ang rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pag-aasim mat di yo kumamat pag-interesanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta, makuna nga addaan kayo.
Ay, pakawanan na kami kumana, paray. Naamiris ka, unti madingay nararamid, may. Nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pa'y laang amay sa kayo apobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tulong. Maditi kasta. Tapod no tinakuna ni Kapitan, akas laag agawan nyo dagiti pobre. Iti tulong amay paay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta ti 5 bulan apa nagtrabahom iji Manila? Ha? Anong sinabi mo, paray? Yay. Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ha? 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, pare. Mamati ka! Dagiti daduman tupay dita. Kahit manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay, nakaw. Talagang hindi kita maintindihan, pare Enteng. Ay, ala! Oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Enteng, kunam amapan ka makisarsarita ka ni Pari Badong. Hay, makapawan ganas. Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pari Badong ti agsao iti Iloco. Anya? Kapaasar. Diyak ama no agsasao ni Pari Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. Ay na, 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nanti pagsasauna. Isungaraw na pinanawak na maasara kun. Awang ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak amamate, Enteng. Ay, urasyak! Mamati ka! Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, tuyang. Anya! Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. Dinak man pagpungtutan ba daw? Anong sinabi mo? Agsao ka itilukaw. Tano saan? Pakitam na to'y. Ano yan? Parang balonite? Ha? Talaga abalunutan ka ba daw? No di ka pa'y laagsao itilukaw. Salbag ka. Ay, ayoko na sayaw. Hindi kita maintindihan, tuyang. Haloy! Agsubli ka dito'y! Badang! Ay, Guaraw. Abay, tataba daw. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako nito yan. Talna ka man. Pataga-tagalog ka pa ilang, Mike. Ay, natatakot ako, Guaraw. May dala siyang balonite. Anyang amin ti basol yung aya. Takam kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Guaraw? Hindi kita maintindihan. Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka da ito'y balunot mo abinulod ka umaribanang. Mudto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pari Badong iti Ilukaw. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng.
Sana balimot kit di no kastalaang maray. Mangibabain nga raud. Tinasken saan nga agtakaw, wano agaramid iti kinadakas. Ay uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni Badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapong taot. Kahit obvious mo't nga may ngagin kukuna lang ni Pari Badong adi na maawatan ti ilukaw. At dagayam ti kasjay, malipatan dati pagsasauda. Patsimot ni Pari Badong. Na Mabalin ko no may nga ubing idinapan iji Manila. Lakayanin. Apay malipatan na kita ti agsao iti ilukaw. mas daawak Isu amanipod ita. Awan ganas kaon nga masideken ko na. Uray pagtim kanak. Jaktal talyawan. Lumabas akong iti sangot iti Tersi na di kagawad ko anang. Pare Inteng! Pare! Di Pare Badong mo dayjay. Ay, jaktal talyawan ti luko. Pare! Ikaw ba yan? Halika muna dito! Halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo nga agin kuko na di taan alipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare! Inom tayo! May alak at pulutan dito! Day, taman. Sige! Umay na ako dyan sa iyo! Teka, pare. Parang nagbago ka ngayon Anya? Bakit? Ganyan. Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay, naapo. Lapdan nakta mga nomadisnog ko timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Totoo yan. Talaga ka di mo amutag sa uiti iluko, pare? Ano, pare? Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaunang ilukaw? At iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Sige. Magkwento ka ng istorya mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito sinanay kagawad ko anak. Tada napataga papanak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Saka lang ang tinabati pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Iba yata ang sinasabi mo, pare Inteng. Papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Uuwi na ako doon. Wala na ang pulutan at alak. Wala na. Nakaw, kagawad ko, anak. Inubos pala ni Pare Inteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay na, kabadong, agsao ka di iti ilukaw. Ngamen, matir-tireter ti dilak ang makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay Pare Inteng. Siya ang magbabayad sa utang ka. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni Pare Inteng lahat ng inorder ko Na. Uutang ako sayaw ng para sa akin, para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo mo't nga gininom di tao, itataba daw. Takaslawan ng ngig na.
Agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapno maawatan na ka ni Kabadong. Ha? Ngamin, nalipatan na ka noon ti agsao iti Ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan Amo mo ti agsaw iti Tagalog kat. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng Ilokaw? Mabuti at dumating ka, Kwaraw. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay Parenteng, siya muna ang magbayad, ha? Ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Parenteng! Nay, nimet pari badong dayjay inteng. Agturong dito'y balay. Anya nga tati umay na ibaga. Ay, jak kaya ti makisangukin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Kat, anya nga iti aramidam. Ala nga na pagsubliam. Ayan ni Brown ay. Ayabak man ta, abugan naman ni pare badong. Pare! Brown ay. Ay, inteng? Umay ka. Yung kamangkigtutan ni pare badong. Ngam di mo kagkagatan, Brown ay. Ay na, naglaing. Nagyaman akta na awatam ti imbagak, Brown ay. Sige. Asaw! Ay, Parenteng! Tuyaso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, darupan na kong tuyaso yaw! Ay, paray! Ay, salaki! Brown ay! Ustan! Ay, sardi nga mo ni pare badong. Ay, si Mardeng ang tiyaso yaw. Agyaman nak. Tadinak rin ang rangkay akin nagatiason, paray. Sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Salbag ka mo. Unam analipata mo ti agsao iti Ilukaw. Adi mo amo, kun maawatan. Ay, paray. Ito, dati na ulan nakalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti Ilukaw. Pamanaknak day tayo, ngagin ko kuna ka lang. Ay, kwa Parenteng. Ano kasi? Ganito. Ano kasi nga, inay. Huston. Mangluko ka lang. Nang runa unay kanyak, may sa barangay kapten. Ay, agawid kan. Ay, sige. Una, paray. Wow. Oo nga. Ay, inayan ito. Ay, nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wen garud maray. Iso ati na ulan ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasaw tayo nga Ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapati analipatan ng ti agsaw iti Iloko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Garud Ay, Nay, maray. Anya ti katawaan nyo ditaw, maribanang, marikwanang. Ay, sorry, Marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pari Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti Iloko. Angem, idinakigtot iti taul ti aso. Kalat mata na nagsaw iti Iloko. Mangibabaing at talaga. Mabuti, dumating ka, Tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ay, agtalna ka man si Kabadong. Bakit? Tuyang, anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalog. Tuyang? Amok amang lok-loko kalaang. Tapno amam, katawaan da ka, gapo iti kastang aramid mo. Anak? Agsao ka iti Ilukaw! Wanaw! Pang-urang kalaangan iti binalsay! Sumardeng ka amang lok-lokaw. Iso siguro amasurun kan ka ni Kapitan. Ay, masuruna nga raw iti dayja Parenteng. Makitam day tangaramid mo. Agsao ka malagayam iti Ilukaw! Isuan na panak iti balay da Parenteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang kong arak kan pulutan ko Kwaraw. Anya? Di kan tumang ngamin iti maibaon. Ngam iti kasya tinapasamak.
Mabain account kanyang kalmaw. Isa o siya akong ti agbayad. Mayat Diretso met itan ti panagsaom iti Ilokaw, tataba daw. Mayat gayam, no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalikyaw. Ay, mababain akong kwaraw. Kanya ka tati aramidak. Ang mga nuad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. No ituloy yu pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Ang naging kukuna kayo laang. Kat dumawat kayo iti pasensya. Winsang agpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pare ba daw? Di mo kunain nga umay ka manin agin kukuna kanyak. Adi mo maawatan ti Ilokaw. Salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na pudno analipatak ti loko apagsasautayaw. Nasayat. Kasta tikayat ko. Saan namang lukluko ter aramidem. Saan nga agbalin kanyak neta. Ay, pakawanan na kumaparay. Anya pa'y ngay, nudi kasta. Ay, nagyaman ako unay king ka, paray. Basta di mo ulitin tinaramin ba? Ay, fix man, paray. Saanayin. Nasayat. Laklakayan ka ng kasta ter aramidem. Ay na, tatabadong! Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ang mala, ti importante kuma, nasaya at latating kay panaglalangan nga agkakabaranggayan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kalkalpas ti bagyaw, rumwarak. Sa dinot papa ng banang. Innak tumulong kadagiti na dadaulan iti babalayda, akabaranggayan. Na, sika, mapantumulong. Wen tadi kamot aggunay, sikat ti kapitan, arumbeng at tumulong kadagiti kabaranggayam. Ha? Angem di kamot aggunay. Paya tumulong ka pala ngay. Makaamudan iti biyag da. Kahit, agyan kakadilatan dito balay. Ay, talaga di ka mapantumulong kadagiti kabaranggayan. Ay, masadutak. Agar arbis pala. Sakit asus, naglamin. Agkukutak langin Anya? Naglaman. Umay kakit di ta maturog ta. Nagmayat ti agkukutno kastoy analaman. Ay, awan mon inteng. Nalipata mon amay saka a kapitan. Nalamin nga ron. Ala, tarumwarak. Makaamukan nga agluto iti kanam. Ay agawid ka ta agluto ka. Anya? Ha! No di ka agluto iti kanam, di makaamuka. Sika ngay. Panganam intunal daw. Nagado ang mabalin ko a panganan. Sige, agkukot ka aginggat kay kayat mo. Ha! Awan sirbem a kapitan. Naimbag taimay ka, Maribanag. Kat, ayan, di kapitan. Saan mon asapulen ti awan? Ay, adugayam tinadadaulan iti balay, gapo iti nagpig sa abagyo. Wen nga rod, Maray. Mano a pamilya ti adda dito evacuation center, Maray. Adain nam a pamilya, Maray. Kaasi damay. Intayab tinapig sa abagyo, ti bubungda. Anya ti kasapulan dangay? Ay makan Ken nasken a matarimaan, dagiti bubungda.
Tainak gumatang itimakan. Imbagla nga itulong ko kadakwada. Ada kwartam? Ay, wen, maray. Nagsweldo ako ni jay Facebook ko. Day jayon ti pangalak, iti itulong ko. Aya. Ada ayam mano anaswil daw, maray. Ay, adamat 80K. 80K? As in, 80,000? Wen, maray. Ay, naggasat kan, maray. Ay, sayang. Mangrugrugi akpay lang amin. Isu nga awan pa'y swildok, iti Facebook. Adan tulat ta, Alakit din, umaikan. Takuyugan nak, mapanta ijay ilay. Tagumatang ta iti kasapulan dagiti tattao dito, oy. Ay, uwan, maray. Mala, inta nga rudan. Angkil, adda ka dito'y balayaw? Kitwan. Apay, ay naggapwam. Ijay daya, Angkil. Timulong ak anang tariman iti bubong ni Tata Dalmas. Na, kitapay nga imay ka. Una, tadi kamot makita makitinulaw. Nyan ti banang tinakita. Malaminak nga rod arumor. Kaslamot yan ti banang ti kapitan, Angkil. Abay ama. Field na nga rod ti tumulong. May kakit din, Angkil. Inta ni Jay Barangay Haul. Kan mapantay Jay evacuation center. Ay, masadutak nga rod. Ay, un kaya. Ay, agluto ka man, tanay. Ay, mabisi na kun. Ha? Ingka agluto, no kayat mo timangan. No siya, ina ko ni Jay Barangay Haul. Ay, ilutuan dakpay. Sakbay ama pang ka. Ina ko nang Angkil. Agluto ka no mabisin ka. Ay, ayan nga ni kapitan na natuyang. Siyak makita to evacuation center. Awan mat Jay Barangay Hall. Jak pa'y mo't nakita. Ay, sana balay na. Tumulong tayo kay Ding agluto te kanan dagiti padyata. Ay katwan adamot kit diin tugot ko abagas. Imbagla ang mainayon ang mailutaw. Wan na natuyang. Hinta tumulong ha agluto. Wan. Saan tayo ang nadadaulan iti balay tungan? Ang tumulong tayo lata. Takas ta tinasaya at akaaruba. Timulong kayo gayam ang nagluto, marituyag. Wan, maray. Nagpaili kayo gayam kini marikwanang. Wen, maray. Napan kami gimatang iti masapsapol dagiti adda dito evacuation center. Adda budget ti barangay para iti dayta? Kwartak ti inggatang may maray. Donation kon Oh? Adda kwartam? Adda. Mangantan maray. Tamariknak mo't tantibisin ko. Ayan ngay ni marikwanang. Ay, nagawid pa'y laeng. Taipan na tay ginatang na akasapulan na. Umay mutla dito inton madamdama. Malagarod maray. Mangantamutan. Agsida tayo iti balatong nga dasagpaw na akarnay. Kanateng. Pangmaramihan asida. Ay, katuwin naimas daytan, maray. Antay, kasapulan ni Tata Duming ti may gatang itigal ba? Mga nuwad na kwartam dita. Ngamain, naitayab ti bubong ti kalapaw na. Mano ka di agal ba ti masapol? Damot daduma nagdunar iti kwarta, antay. Imbagla manayunan walo agal ba ti kasapulan na. Sige, mangtedak iti kanayunan ang maigatang. Unantay, da kamin kada tatabadong ti mapan gumatang. Kasi ngamin ni Tata Duming, paralisado ti may nga iman sana makatrabaho. Mabit lang tainak mangala iti kwarta. Tainayon nyo nga igatang iti galba. Ay, umayak man agkidaw iti tulong mo, banang. Apay ina, anya ti masapul yo. Kasapulak ngamin ti gatang ko iti agas ko. Agas para iti diabetic. Kasta ka de, ina. Ada ka di may tulong mo kanyak, banang. Wen, ina. Sige, manuaya ti kasapulam. Sa nga ribo ko ma.
Ngem bayadak to no maalak jay pensyon kaw. Ala, mabit lang tainak mangala iti kwarta, ina. Jakpay naramanan ti kwartan bita Facebook mo. Ingka ke gumatang iti naimas asida entan. Anya pala ang ti sapulam, Na, kat naimas mo ti sidsidaan ta. karni ko pasig anatan. Nagbabatit mo't nga ikan ti sidsida enta. No kayat mo ti agsida iti karne, urayam jay honorarium mo, ta iso ti igatang mo. Na, apay aya nga imutan nak nga asawam. Gapo, tasadot ka. Na, Ultimo agluto, di mo pa'y maaramid. alakit din. Para mananak mat iti swildom iti pisbaw. No sa bali atao, itid ka nga itad. No siyak, di nakparamanan. Ay, itultulong ko iti agkasapulan ti sweldok ijay pisbaw. Na, kasapulan nakmat. Ay, urayam jay honorarium mo. Ta iso ti igatang mo iti naimas asidaam. Imutan nakpay nga asawam. Gapo, taawan pa'y pakaay-aywakken ka, inteng. Sadot ka lang arudan a kapitan, sadot ka pa'y dito balay. Ha, suron kaun. Imbag ta nakita kato'y paraangan nyo, kapitan. Uwi na tungan. Agtugtugawak lang dito'y paraangan, may. Umay ka kay dita, inta tumulong nga agtarimaan ti balay ni Tata Simon. Intayab ti bagyo, di bubong ti kusina dia. Si kalatantungan, nasakit ti sakak. Ay, napay naan ano dia ta sakam nga, kapitan? Nasakit nga ron. Naapat ti ulok. Nasakit mo tun. Ay, kaasi ka nga ron nga tao, kapitan. Agraman ngipon ko, nasakit mo lang. Aday, agraman mataken imak. Nasakit lata. Unay matdiatan, nagragsakan to pa'y tadtay. Tadta nasakit aminan nga bagbagim. Uwin nga runtungan. Iso sa anak ang makasurot ka. Anay, nagsakit pa iti buok ko. Anya? Wen maray, napantimulong ni Badong ko ije balay da pari Simon, kadwana ni Kwaraw. Nagagatmat ni Badong mo at tumulong anya. Katwan mat. Idinto ta ni kapitan, jakpay nakita at tumulong iti kabarangayan na. Kasano kasadot mat. Aramidin na mutkit di ti trabaho na iti barangay hul, Ngam no may papan iti pannakitinulong iti kabarangayan, saan atumulong. Naimbag pa'y animari ba nang tatumulong? Wen nga road, maray. Naimbag tanagagat ni Maribanang atumulong. Saan pa'y anaimot? Tatumulong babaan iti bukod na kwarta. Wen nga agpaysoan niya. Imbag man taadalat ta kwarta ni Maribanang. Ada nga rod sweldo na, ijay Facebook na. Ay, wen nga rod Imbag man tagsusweldo iti dakkel. Nagagatmat nga men, amapan ag video iti ipus na. Nagado ti binidyo na iti evacuation center. Kan uray idinapan kami iti grocery. Kasta ka day. In video nanto pa'y idimangmangan tayo iti evacuation center. Agraman ti sidaan tayo. In video na pa'y. Adapay nabuyak manin a video na nag-donate iti igatang iti galba para ijay bubong ni Lakay Dumeng. Ala mayat day tangar aramiden na. Tamakatulong iti agkasapulan iti tulaw. Hanggang sikat isang kadamag dagiti tattaaw. Saan da ka kano ngamin na makitkita at tumulaw? Apay ta siya latan ti madildilaw dagita aya. No awanak, damaganda. No addaak, adalat tabay magada. Adda ama diti bagada ano saan da ka makita at tumulong lakuma? Anya tulong asa sa bumbit. Mala, umay ka nang kal. Inta tumulong iti balay ni Bakit Suleng. Isimpa tayo di bubong na, narakrak gapu iti napigsa nga angin. Natanaskin nga iraman dak aya. Maaramid jumit nga uray awanak. Kain apay ngamin adi magas kapay la ditawi. Di kapay la naglayon anapan ije balay de Bakit Suling.
Ayaban ka nga raw tamapanta. Na, Tapno makita da ka dagiti tattawa tumulaw. ay, si kalatan ta masadudak. Di nakman iramraman. Anya je video ni Maribanang ako na Marikuanang ipabuyam man kanyak. Awan nga minlod na kato'y cellphone kaw, iso ajak mabuya. Mabiit laang mare, ta ipabuyak kan ka. Mabiit laang ta kita ag video ni Mari Banang. Antoy. Antoy, buya mare. Kita. Nan, kita akman. Aday ta. Adda tayo ita dito paraangan ni Kabsat Domeng gagayam. Kat madama ti pan nakaaramid ti bubong ti kalapaw na. Gaputa sana makatrabaho ni Kabsat Domeng, iso ati mulong dagiti kabaranggayan. Kan adamot basit na itulong tayo akas ana igatang iti galva. Kan adamot ten bagas, kan grocery ana itid tayo kan kuana. Ay agyaman unay ka na kayo gagayam, viewers, kan aminan ang magsupsuporta kanyak. Tababaan ka na kayo, makatulong tayo basit iti agkasapulan. Nay, nagadumot ti views na Marikuanang milyon mat. Won, mare. Ay, siyak kumamamar. Ay, kat, agi-post ka mo't. Tapno agsweldo ka mo't. Nung nga taagsala aklaangan. Ay, won, mare. Maya. Si Kangay, di mo ka di kayat ti agipaus. Awan mo't amok nga i-post ka, oh. Di agsalatan adwa ta iso ti iposta. Won, mare. Sige, agsala talaan nga. Sigurado nga ag million views mo't maray. Won, mare. Kapitan, adda ka din ni Nanabanang. Umay ko kumaikan iti imported abang bangluken sabon. Ha? Oray siya, kapitan. Umay ko man ikan ni Nanabanang iti naimas a merienda. Nagluto ak ngamin iti bilo-bilo. Kat umay ko man paramanan ni Nanabanang. Ay, kapitan! Umay kumatikan ni Nana Banang iti barako a kape. Naggapo iti bengget. Aya? Ay, kapitan. Umay ko ikan ni Maribanang iti bagas ti kamuti amulak. Nagkaliakal pasan ti bagyo ke nagdadakkel. Kasla karamba. Ket nagadupay ti bagas nasika. Iso aparanodak ni Maribanang. Taim baglangad da merienda na. Ha? Apay isulat ti kanyaw? Saan nakakaraman iti itadyo? Iso ngamin titimul tulong kada kami. Iso nga, itakit agsubad kami Ure basit labanan. Nay, mayat man inteng, nakaayayat, amudak a panunutin dagiti kabaranggayan. Makapainsultaw. Ha? Apay ang makapainsultaw? Awinin! Kukwam lang dagita intenda. Anyak humangay dagita. Kamuti. Pagpapisalat ti utot na ita. Kas kada tambu-tambong. Ay, unay kan inteng. Maawata ko. Nainsulto ka. Gaputa saan ka akaraman ka dagitoy. Ay, si kalang ti inikanda. Sanda mo't adi nakamat para kadata adwa. Nusi ka, para lang ka. Ay nainteng, si kamot lang ti makasungbat iti dayta. Tano ko maamom ti tumulong iti kabaranggayam, nalabit, ammo da kamot atalyawan. Ha? Kapitan ka nga agpaiso. Ngam di mo pa'y ammo akitan ti pagsayaatan ti kabaranggayam. Ala, agikat kalangan a kapitan, tasukatan kan. Anya? Tangay sadut ka a kapitan. Ala, agikat kan, tasukatan ka man langan. Saanan a kapitan integ, Ha? no dikat, Kapitana Banang. Yay! Ti sadot a kapitan, nasken asukatan. Iso nga agikat kan inteng, tasyakon timang sukatken ka.
Ad-ado pa'y siguro ti maaramidak iti barangay ngamsika. Ay, Kapitan! Aggagat ka ngamin, tapno di nakasukatan ni Nanabanang kas Kapitan. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pagloy. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda kamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, iji balay ikaw. Ay ingkalata di kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan a Diyos ijay. Anya ka mo tananggail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigusak ta nalamin ti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken kanggail. Number 1, agat nuwang ka. Un ata napanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Kit, nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kayat nangaubak. Ay loko day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakit din, maturugak ka no iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok ko raw. Agat kalding ka pa yang gail. Na Naglalaok ti angot mau. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang gail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimarumanan ti sakit na asadutaites. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ah, Ala, sikat ti mangibaga amapan agdigaws. inton bigat kanon antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukuna ek amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan nyo nga ruday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay wen ala, ingka ijay kusina. Tamang isagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuyin ti merienda, antay, anggail. Sagay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Kajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, why? Na Uray sak manantay. Ijayak mamit kubong agmirinda. di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kansalas, inteng. Ha? Ala, kwarog, intan ijay kubo. Wanantay. Inala kon ti kuwak. Na Intanantay. Sige. ay naggalasin nagidya adwa. Kasla didak kayat akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kayat akasangaw nga agmerienda. Woo! Ay na! Nabang-ara nakpaya nagdigos tuya. Ay, uray siyak ba daw? Ay na! Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta nagdigos. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sa bunta. Day bar soap ti pagsabsabunta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken bat soap tamag. Ay, uray na. Sa nabalay ta nabang lumait. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaws.
Naa, unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon kag silsilpon. Di na pa'y madlaw apal paliiwak Naa, agkatakatawa. Ay, saan nga digdigos? Naa, Kabuteng na, tidanom. ay. Siyak sa matibagbagana. Siyak sa tipaspasagidan na. Agat ang late. Hey, Banang! Ay, Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intayng. Ay, siya ka diti bagbagam asaan nga agdigdigos. Naa, Ay, dahito'y manbuy-buya dito'y Facebook, intayng. Saan nga agdigdigos, takabuteng na tidanom. Iso nga agat ang late. ibagam no siyak tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Naa, Nala, adaywan nak dito'y balkon, ta ituloy ko ti ag cellphone. aday ta, mapunon titimba. Ay, dapat tidanom akas. Tuy, agdigos akon. Ay, saan unay analamin tidanom? Ta nangidadangak iti inayon ka. Agdigos akman anaimbag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdigos akman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Naa. Parintang? It's that yaw? Naa. Katwan. Apay. Kaskala nakasabat iti artista. Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Oh! Aguray ka paray. Eh. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha! Aya! Wait, mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Na, Agat babae ti pangbanglo mita. agat babae. Perfume ti babae ti kaat ko sa paray. Ay, imbang banglok tayo perfume ni Banang. Ay mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nakunang. Ay, inta iti tersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ha? Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong, ta dinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga na ti agpaiso. Natairak kapitan. Ken, nabanglo akpay. Oh! Ay na. Mayata. Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na nagimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede dito yung tinapay. Ay, na. Ay na. Mayat ti lami iti soft drinks. Siyak nga, kapitan. Pinakilibre. Apay, dinayaw mo ti langak aya. Saan mo't? Kasano nga ilibre ka nga? Kasta aya. Ay, kapitan, nakatataar ka mo tang. Ay, wan, nakabangbanglo ka pa. May kasta, mala. Mangalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, wan, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sabali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukatak. Anya anarugate, kat 2 oras mula nga insuot. Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. Ay, basta narugit, nay. Mum nga min anya Banang. Jak makaturog nung narugit ti Badok. Oh. Ay na, nagadon ti lalabaan akawusmaw. Oh, simpre Tagsukatak nga ron di maurnong. Ala, intaki din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariinga ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga ita nga itid na. Ay nagsayatay.
kat titangdan ka, inggatang ko iti sabon na banglaw. Ken shampoo na banglaw. Tapno na bang lutamot Di nasayat, no kasta. Inaldaw tangag digaws. Di ag sabon tamot iti nabanglo Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan agdigos to yan. Tag sabunta, iti nabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay, katuwan. Agidan ta na. Aginigod ta. Ay. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kon. Kain agbangbang luak pay akas tuyap. Ay, nagbanglo at talaga na ito'y perfume ni Banang. Inteng, rumwar ka din. Ay, wun! Ay, agjutiak ijay barangay hall. Ay, nene. Ay, sos. Ah, Ibusam samot kanday tabang banglok. gumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabang banglaw. Oh, Kan, nene. Sabali manan day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mo't nga usaram jay jacket mo idikalman. Ha? Madalos pa'y mo't. Oho, so katakbit ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, Inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno na dalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Oh! Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall kwa raw. Apaw, nagtaer ka itangkal. Kundi bisngay kapayain. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud maw? Na, Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? ay, sumardeng ka man ba't? Subra man ako na kunti sasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtaer ka anggal. Ha? Kasta ti kapitan, kas lagaber na or... Ay, mayat adenggan. Ay, ayos. Unanggal, iso na sayat day ta. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang, Day. umayak man. Umay kay kan itilinutok apansay. Ay, agyaman ak mare. Pagisaw, mabisi na kaon. Nagadumot ten tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong agpaiso day talina ba among maray? Wen mare, agparikutak ita. Tainal daw meten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos, tawan lablabaak. Kahit di mo kaya tapno na dalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. At damot washing machine niya maray. Ay, uray pa'y maray. Alangarudan maray, ag meriendakan. Kanumon da ito'y pansit nga inyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man maray. Talaga ang mabisiin akon kahit. Ay, thank you manan, marituyan. Ay, jak kayat da ito'y nga isuot ba ng tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Na, nakaarartikan, kalablabamot day taa. Ay, adang harod man siya nakadnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay, wenno ijay munisipyo. Basta jak kayat da ita, ang mga numakita da. Eh, si kaano isuot mo ti adaman siya na. Na, Ay, ibasura mo. kat napintas pa'y mat day to a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Apay di ka makawawat. Na, Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jak kayat, period. Heh, puwira iris. na, Madlaw mo ka di ita ni pare inting maray. Tayta mo lang papataeran ta mo ng aramidan. Kat,
Nagbalbaliw nga rudan. Masapol kano akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat mayat malta na bang lupay. Uwan nga raw, sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inaldaw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kawamat. Uray ka di si ka maray, inaldaw ka mga agdigdigaos. Natural. Nga uray awam mo asawa. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay malamaray, mangtid ka man iti sa kenso ka, tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wen maray, nagpartiyak iti taraking ko amanaw, kit isaw ti yadubab. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko banang Di ka mo naglaba. Si kamatan ate aglaba iti kawsmaw. Na, Syakla aminan. Ay, kanayunak ang mabambanog. na Idijak ag suksukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalaboskan. Na Tulungan nakmat nga aglaba iti kawsmo Inusar mo la iti 2 oras, so katamon. Ay na, narugit na ron. Ay na, kas ka lamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo nak anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Pues, sikat aglaba iti kawsmo. Saan asya? Ay, unay kan maray. Agkonsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa ko. Ay, saan maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos ladayta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan agjute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Ay, naimbag ko maano tumulong. Ang saan mat? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, banang. Wen, sige, intan ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamatan inteng. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarod ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mangisagana. Sikamatan Kahit mo agdigos kuno saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no syak pala ang ti mangisagana. Amin lakit din, kat syak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Oray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Oray agad ang lita ko. Wen, Na? makamuka. Total, bagimot dayta. Tanabanog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, inteng. Na Makamukan iti biyag mo. Na maakon kan ka. Di uray agsinatan. Yay! Ay, Kapitan! Managdaldalos kang agpaiso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni nanaba ng aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, kan Christine Joy Barceliano, dita Santol La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdum nga kadagiti drama ni.
Ala sigay! Dinon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ka din ni Enteng, Maray. Awan mo ten ijay balay idi simang putak. Uray ni Badungkaw, awan mo't idi simang putak maray. Napanan nga ta ni Enteng. Saan da nga ta nagkuyog kin ni Badungkaw? Nagkuyog. Napanandangay nga ta. Tadi da pa'y nagpakada. Ay na, adda atap ko maray. Basta nagkuyog dagijay, adda sekreto da. Kastamot lati atap ko. Ay, sapay la kumata saan apod no ti aday ti panunot ko. Intapadasan adamagan kin ni Marikwanang, no nakita na idaan nagkuyog maray. Intaman nga rod, Maray. Ay, ipatarimaan ko kumadjay kulungan ti manok, may. Ang awan matan. Uray ni Badungkaw, tulungan na kumaije bangkag, ngam nagpukaw mutan akas lasaw. Kaslag pada kayo amadanagan. Anya ka di ti parikot yu addo ah. Nakitam ka din ni Badungkaw maray. Nakitam kadimot ni Enteng, Maray. Paitan tagpada kayo amang sapul iti asawa yaw. Di daklatultuladen nga awan ti pagparparikutak nga asawa. Ti saludsod may ti sungbatam maray. Amom ka diti ayan, dagiti asawa may. Di yu pa'y amaw nga akin asawa, siyak tulaki din. Intan maray, di na amo ti sungsungbat na. Baak nga main. Oray ba ka, tawan parikot kaw. Ada nga agpay subadong maw. Ngam ka birbiro ka, no ayan na. Ay, oray awan asawak no kasta. Ha? Kas kay laubeng nga aglilin namang. Nintan maray, ang mga nudyak makapagtepal kat makaisawang ak iti pakaplengan ni baak. Inta nga rudan, Maray. Imbag ta simbang putkan, Kwarog. Nakitam no sa dino tinapanan ni uncle mo. Nagkuyog da ka di ka ni tatam abadong. Ha? Eh, amaw ngam imbaga na matasang ko kano nga ibagbagaan tay. Ibagam, no kayat mo nga ilakaman ka iti ilutok amakan. Ha? Agpahisaw? Antay? Ay, Hmm. saan mo nga ron nga ibagbagasak tinang ibagaa? Promise, Kwarog. Saan ko nga ibaga nga imbagam kanyak tinapananda? Inlugan ko ida itay bigat, napanday jay ilay. Sa dino ijay tinapananda, nalawa ti ilay. Iti tsindaan, wano, sa dino. Dimsag day jay paradaan. Idi kwan, kunadasan kun nga ibagbaga, jak matandi na magno-pagturungan da. Ala, agluto ka nga rudan, tamapan ko ibaga ka ni Marito yang anagkuyog da. Ha? Kunak man no da kayo ti aglutaw, tay lakaman da ako nayaw. Ah? Di mo mat ibaga ti hustaw, anapananda. Imbaga ni Kwarog, anaglugan kanu da inting kan pari badong. Dimsaag da kanu ijay ilay. Adda ka no kaluklukat aresto barkat ijay ilay. Saan nga tanga ijay tinapanandagiti dua maray? Ay kastamot ti atap ko. Agimon ka kaday maray? Ay, sa anak nga agimon. Hangam, di na pa inted kanyak ti honorarium na. Ay oray siya, di na mo't inted tinaglakwan na itinateng medical man. Kasanon,
No inggatang da amin iti arak, wano anya pa'y dita. Ay agrubwat tatasurutin ta ida maray. Ang mga no ibusen dati kwartada. Sige, mare. Intangaruden agrubat. Agkitatan ije paradaan ti tricycle. Anya ka dito order yung tata. Ay, kapitan, kunam kanya. Saan ata ta? Saan na bagay nga awagan ng iti tata? Manong baday, kung namod kanya, baday. Yak kayat ti tata, tasanak pa'y mo talakay. Lalakay kayo ata, saan kayo ababakit? Ay, sigapay. Narabak ka magayam, aday. Anya nga ron ti order yung tain nakalaan. Baray, nya ka dito orderin ta. Kwarog, itulod na kami ijay ilay. Agudong kayo adwan, tay? Nanatuyang? Nay, apay akas ta tilangam. Anya tinakaskas daaw. Nag-date na uncle kan tata ba daw? Ag-date kayo, mate? Saan kami amapan ag-date? Ing kami agsapol iti tao. Apay kung mga agsapol kayo iti taaw, saan damot ang mapukpukaw? Saan da mapukpukaw? Ngam amangan numapukaw dati kwarta ngay gemda. Ing kayo alayan ti gamda kwarta. Wen, kwarog, nasa umon. Saan narumbang nga ibusan dati kwartada ijay inuman, kan kadagiti babay ijay. Nabartagtan, pare. Kung magtalatan, iti lamisan. Wala siya. Ito parte kak. Mula kahit may ridap ko ba sa may munawa na kan. Tuloy manin, sino, pare. Sinabalita na singput na dito resto bar. Inatapanawan no makaturog tayo nila misaan. Ay, wag pare. Iswa dito, iti umayan tamanan, iti umay taginaw. Una, napintas pa'y matagiti servidora na. Nalang na pa'y makisaw ka na diti customer. Iso nga umay tantumanan dito, pare. Uray ka na yung tana, pare. Ikol mag-gun, pare. Talaga mapanan, di tuturugan. Uray siya. Makaturturog ako. Iso nga idumog ko iti lamisaan. Mapanta iti kabarbaro aresto bar dito'y ilay. Barang addadag iti dua. Wan maray, ang mga no ibusen dati kwartang awit da. Nulakat maalak ti kwartana. Uray agrenek iti arak dito'y ilay. Ay uray siya ka. Alaag tinaglakwan na itinatengmay. Naglalaingan nan tamapan nakidin paginom tinagbannugan mi adwa. Siyak ti aggatang kadagiti amin ang masapsapol mi ije balay. Isarumbang nga itid namot kanyak ti honorarium na. Imbagken ka tasaan mo ang nagbannugan ti kwartayaw. Siya ngay, nagbannugan mi adwa da ije a kwarta. Alamaray, mapantangarudan iti kabarbaro aresto bar. Agdamag ta kadagiti tao no ayanda. Isuro damot siguro. Napansamat dagiti kukumarik ijay ilay, kwarog. Kung kagawad, mapandakan wala ti kwartang igam dagiti asawa da. Imbag no ited mo dagiti dua ti kwartada. Naturay mo't dagiti dua. Pasiguro ano di da itay. Na, aga-apa da iti ayan ti ado at tao. Sanda mo't siguro nga ipadlaw kagawad. Ay, day takot mapansurusurutan ti asawa ang mapanalaan ti kwartan. Wen nga raw, nakababain. Imbag lakit din tawan pa asawa. Pagsayaatan mo ti awan asawa, tawan pagparikutan. Mare, makitam dagiti dua anak akong mag-itilamisaan. Dagiti dua. Nakaturog dan sama. Agi-serve da iti makan ditoy. Agurder ta, ket iti abay dati panganan ta. Kalpasan na, ala enta ti walit ta. Gusto da ita na panunot mo maray. Ala, tangarod agurder iti makan.
agtugaw tamot iti abay dagiti dua. Umunag tangarudan katagtugaw ta iabay da. Ay, nag-order yun, Nana. Akwa, magantami man balasang ko. Dito'y kaming asidad tinabatat nga asawa may. Dito'y kaming amanga. Ay, asawa yung gayam dagita, Nana. Wait, asyak ni Banang. Asawak mat ni Kapitan Intay. Kapitan Enteng agpaiso timbaga na itay anagan nga. Siyakmat ni Tuyang, asawakmat ni Badong. Badi timbaga na anagan na itay, Nana. Sige, tay nakalangan ti order yung amakan, Nana. Agpasada ka kadi, Kwarog. Una kagawad, ang mga noon pagluganan da antay kan nanatuyang. Uray da kapitan kan kabadong. Masapol da mo ti pagluganan da. Masadutak ko man ngagsubli jay ilay. Dagi jay mo't kami nababakit kan lalakay. Nagbalin paikit din aparikot mo dagiti babakot kan lalakay. Win nga raw, kapilitan ngagpasadak. Ang nasarakan nga tadanan na tuyang dagiti asawa ta. Apay ngamin adi mo ida tinulungan ang nagbirok. Damot ngamin pasahiros kong agawid dito'y kabildatan. Ita, agsubli ka manin ija ilay. Ingka nga rudan, tapno da pagluganan da. Naala kong tiwalit ni Inteng. Si Kangay, naalam mo tan. Un maray, di na pa'y napuutan, gapoy te bartek na. Ay, uray ni Inteng. Inayad ko nga inalatiwalit na. Di namot napuutan. Iti bulsa ti jacket na kat tinangala. Kahit inta ka dain maray, I won't mare. Anya pa'y nataramidan ta dito. Nalatamot tan ti kwarta. mas daaw dan tulaki day, no makariing da nga awanan tiwalit da. Day tati maal-ala tinalaing nga aginom. Adamot arak amagatan di kabilidatan. Ngem no apay adito'y pay ti umayda paginuman. Gapo siguro kadagiti babalasang aserbidura. Bakay yung matgaan diti paradanan tay. Nanatuyang. Ayan ngay da angkel kan tataba daw. Ay, nabati da ijay restobar. Nakaturog daga po itibartak da. Intay yung aruday, tagsubliak tao. Umay kunto ida sukunain. Inta nga rudan. Sana bale, tabi na yan akong tichit dagiti dua abartag. Mas daw dan to lagit day. Numamuanda na pan kayo di ristobar. Kasanon, nuluko dagijay kat tinakaw dati walit da. Ayun ngagpaisaw. Kasanon no sa bali tinangalay ti walit da. Nakatulog ka lang. Malaman. Agawitan. Paray. Agawitan! Huy! Paray. Nay, nakatulog ang mga yan, paray. Asus, mapukpukaw ti pitakak. Ha? Ay, kita mamutipit ka. Uras siya, paray. Awan mo itong tiwalit ka. Asus, anya nga ti pagbayad ta iti chita. Sus, Tayta, kiday. Ang mga nudi dapat yun na mapukpukaw tiwalit na, paray. ay ibaga ta mapukpukaw ti walit ta. Ay, miss! Umay ka dito eh! Anya ka diti masapol yung kapitan. Mapukpukaw ti walit mi adwa ka ni pare ba daw? Sino tinangala? Saan kayong matabinantayan anak akol mag-italamisaan, kapitan? Saan nga ta ati asawa yo, kapitan? Asawa ko na, miss. Imposible. Aday may itay ado ababakit. Ha? Banang kentuyang kano tinaganda, kapitan. Kasta? Inalada nga ta, tipita ka ba? Day tati saan ko nga mo, kapitan? Ngam binayadan ni kapitana ba ng tichityo dito'y resto bar? Sige nga ro. Agawid kami. Aw, nausawan kayaon. Imbagman tayo may kakwarag. Awan ko mati pagluganan may agawid di kabildatan. Agawid kayo kada yung tataba daw. Sigurado nga agururay dagiti asawa yaw.
Delikado kayo kini Angkyle. Ay, imbaglaki din na. Tawan ti balunat ni tuyang ka. Urewan balunit na. No adamot binalsig na. Ay, Saps, delikado nga ruday, no dati binalsig na. Ikariyaw, asan yun nga ulitan ti naramid yaw. Tapno sanda kayo adusain dagiti asawa yaw. Nasarakan nyo ka din, ti bibirukan niya, Maray. Ay, wen, Maray. Nakaturog dakit din ijay resto barga po iti bartek da. Apay karot adi, yu ida inyawid. Ay, taagawid danto, numausawan da. Inalam iti kwartada, tapno saan ama ibus laeng gapo iti arak. Imbag ata inted damat. Ay, kinaut milatan iti bulsada. Nabartek da ngamin. Di dan amo tilaod, kas kadadaya. Ay, pagdaksan na ti mapan uminom iti arak iti adayo. No dito'y daan nagbartag, di saan apareko ti panagawid da, tasidag ti babalay da. Day tangarut ti kamalida, Mare. Eh, apay, naimimas ayat ti arak ijay ile ngam ditoy. Kunada nga men, anagangganas ka do ijay ilay, tanagpipintas dagiti serbidora. Ay, ngam iti kas de ajarda, no ada nang takaw iti kwartada, ammo da pay nga ta, no asino. Nagkamali kan samot iti simrakan si Kabadong. Kunak man no agyan kan ijay resto bar ijay ilay. Kasanaw, napang kayo magkano ijay? No saan kami anapan kini Maribanang? Amanga no da sabali anangala iti kwartayaw. Takay kayat mo nga ited ti kwartam kadagijay aserbidura. Ha? San ka kuman anagaw? Awi ditaw. Nituyang mat. Sana na maulay. Ikarek. Maminsan pa'y amapan kay jay. Saan kan asumang sangpag? Masiguradom ka din, akayat mo ti agawid dito'y balay. When no, agyan ka laangan ijay resto bar. Di ka paritan, no kayat mo ti agyan ijay. Kwa. Di ka paritan ama pa ni jay, basta ibatim ti kwartam dito'y balay. Ay, kwa. Ni Banang mat. Naminsan laeng. Anya na minsan? Kat namin apimanaw kayo, asaan mi nga ammo tinapnapanan nyo adwa. Kwa. Saanan maulit dungaw. Numapan kayo pa'y ijay kan ni Pari Badong. Uray saan kan nga agaw awid. Saanan nang dungaw. Sorry. Saanan maulit tikas jay nga inaramid may. Dito'y kaminton nga aginom ko ni Pari Badong. Ay na, Kapitan Ken Tata Badong. Lalakay kayon. Ngam naasam kayo pailaan iti resto bar. Ay, agbalin kayo kumaapagwadan iti barangay yo. Talalakay kayo matan. Nang runaken ka, Kapitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.